lain ya, dan muzakarah nanti saksikan dan nanti ikut sama-sama membaca sholawat dan tawasul, zikir, tahlil, tahmid agar yang sakit, yang punya hajat, yang sedang susah rezeki, yang sedang sakit. Assalamualaikum warahmatullahi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Muslim fasad fi kulli Bismillahirrahmanirrahim. Illallah la ilaha 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 illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulil Fatiha. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Alim ya Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa rahmatullahi wa barakatuh. Safadan muzakkar nabi karim para wali berkahnya Allah, lihat Allah Allah asma'ul berkahnya Allah, likaramahnya karamahnya Allah. Saya awliya Allah, ya Allah, semoga ya Allah. Semoga ya Allah. Ya Allah ya Siril Fatiha. A'udzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha. Nabi Allah. Siril Fatiha. A'udzu billahi minash أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا الله اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد
Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum. Allahumma jannah. La ilaha illallah. Assalamualaikum ya Allah. Salim ya Allah. Juga ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Saya ini nama-nama dari wafat yang akan dikubur. Ini Azimah wafat raja yang ditulis ayat-ayat Allah. Ini medianya juga selain kambing. Ya, semoga hajat pasien bang dikubur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu akan biasanya. Oke. Mundur ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekan gini aja. Nah, gitu ke bawah. Siapa yang mau lihat ini yang di sana deh. Nah, di sana. Jangan gini emak sama boneka putih. Oh iya, emaknya udah surga kali. Boneka yang tadi, yang kemarin. Hah? Barang